Woi, Syarah, ya ilah lu mah kebangetan banget dah namanya. Kalau laki pulang kerja, namanya disambut. Iya, bang, baru pulang bang. Capek apa kagak bang? Sini saya pijitin. Ada mah gitu Syarah. Lo mana lagi pas gua pulang, lo mana lagi main handphone aja. Lo mana lagi ngutak-ngutik apaan tuh senyum-senyum, gua mah heran banget. Lu mah kayak emak-emak Ebi Pro no romannya. Biar kayak gitu jadi lo menghasilin. Iya, bantu lakinya. Iya, kalau dia konsisten bisa puluhan juta per bulan. Lah lu apaan lu bukain tuh di handphone, gue mah heran banget dah malu. Laki pulang bikinin kopi dulu kayak apa ngapain kayak romannya. Iya, malah ngotak ngatik handphone. Gila, mending ngasilin kagak lu mah. Kagak kayak mama Ebi Pro no, pada pinter-pinter banget nyari cuan di situ. Iya, gue mah heran banget gila lo. Au, pak pak